Naritan ka? Sagutan na kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naritan ka? Naimbag nga oras yu amin papagayam, kablaawan da kay amin anaayat amang tartarabay karagiti drama tayo dito'y channel Jor Drama Tips TV. Ket ita, addoy ti pakasaritaan anapauluan, agkaywara a CCTV. Dito'y drama tayo, unay daytan ka. Peter Bayaw, kasla ka mo ilan natayanan, iti kasta pa nagladladingit mo. May kawa ka talaga ipag. Diyak kayat ti panagabrod ni kasinsin mo. Apay nga rod a pinalubusam amapan iti abroad. Kalaat day diyang ipapan na. Kasano akalaat? Limod ng pagpagnana ti papeles na. Aging ga anadanon ti ipapan na. Anya? Ammo na pa'y adyak kayat amayad adayo iti sibay ko na mabalin. Abroad kit din tinapanan na. Kasla kayat naksa na mapukaw ti kasinsin mo. Ammo na adyak maibturan ti adayo na. Wow. Pagsayaatan nyo mo't Bayaw? Anya pala ti sapulan na. Impatakdarak mo't iti balay. Kompleto appliances. Saan ba ta nagbisbisin iti denak? Ammom day ta datay ti agbabarkada iti babaraw kan babalasang tayaw. Ammok day ta. Ngam ni kasinsin ay da ket saan amapnek iti adda. Magatang namot amin na kayat na. Mas daawak Pride ngamin. Ti kayat na. Ket adda kabukbukudan na kinabaknang. Kastalaan day ta. Iso amaawatam latan Yaw awan mo ti ladingit mo. Uray tagawid tumot laeng. Abroad lang mo tayan na. Saan mo't nga iti sirok ununog ti daga? Ha? Ulay daytan ka. Apay aya. Akay kayat mo ti makisar-sarita ka ni Bayaw mo. Unay mo't daytan akin na istrict tuyo, uncle. Nakarkaro kayo pa yun ng asawa. What? Narigatan. Ada kay ti puder may kalpasan na. Agkaringking ka dita. Ay na, uncle. Atap yula dayta. Da kayo tadaramid na idi. Just kika. Naglaing kamot na sumong batita. Kaslada pagpampanakil maon. Di samot Bayaw mo a Peter ti pagpanakil maon. Unay daytan kaka. Auntie, bagbagaan niyo man na uncle. Apay aya. Nagalas ti pa nagpampanunot na. Apay aya nga main. At atapon na din ako markaringkingak kanukin ni Bayaw Peter. Nagalas day ta tao. Bayaman ta kasaritak daw. Binilin nak ngamin ni kasinsin Aida. Nga andingayak latta ni Bayaw numalmalday. Tama nga numakapanunot itisan anasayaat. Iso akasarsaritak lattamat. Katun naimbag pa'y di ata umay ditoy. Sabagay, karuba tayo laang mat. Tano saan? Mga nagpupupuklatan di tabalayda, aging ga makapanunot iti dakas. Un nga rod, ante, ngam sabali mo't ti panunot ni Uncle Masong. Bay, amday talakay, di mo dengdenggan. Makaumamot, ante. Iso pumanawak sa langan di ti balayo. Isukit di at ti papanawak no maluksawak. Unay daytan kaka. Nagsarita taman Masong. Nay, makapungtot kan samat, biriyang. Pagat atapam mo ti dakas da Peter kan Roda. Kasanaw, kat kanayon lang agsarsarita. No nila uray ti pagsarsaritaan da. Ay nalakay, amumot asigod ng agbabarkada da gita manipod pa ide baruken balasang da. Binilin ni Aida, kasarsarita ni Roda, ti asawa na.
Tapno may liwliwag mo't tila dingit na iti panagabroad na. Ambong mo't asan akayat ni Peter maawan ni Aida iti imatang na. Mas dawa ka. Agpadad ang asawa na. Kastakit din, tigaraw na. Na, adan sa amot imun mula kay. Na, andi aga po nga gimunak. Apay nga raw ngay sulatan ti sipsiputam. Kasla ka la CCTV. Nakadkadlaw mo't nga may. Awan to pa'y madlaw ko. Si kamot ti madmadlaw ko kasla agi mo na. Isungagtal na kan. Maminsan pa ya pakibiyang ang midata kitaam. Unay daytan ka. Tinasayaan. Bangi ka bilakman iti CCTV di ta igid ti balkaw. Bangi ka bilakman iti unag. Tapno makitak na da aramid na iti dua. Imbag ta na dakamat ni Beriyang ti may papan iti CCTV. Isu ita ti aramidag. Agimon tarak kadagiti CCTV. Auntie, apay aon ti madmadlaw yo? Nga anya. Tumangad kayo, ani. Awan mo ti makitak. Dayta nagtimbukil dita nga to. Dayta ni. Anya dayta aya. CCTV ante. Addapay dita unag. Sino nga tinangikabil iti dayta? Taltalo tayo dito balayo. Ni uncle ti akin aramid iti dayta. Paingay, anangikabil iti CCTV dito ruwarkan dita unag. Awan mo ti matakaw dito balay. Dadaol sa mo ti ulo day di alaklakayan. Unay daytan ka. Jak kayat ni mapagat atapan roda. Isa saan akong nga umay dito balay da Uncle Masong kan Antiberyang. Umay kalatamot unay daytan. Tano siyak ti mapandita balayo, ad-adan ang agatap da. Amumutan naman agatap ni Uncle. Adda ngawin sigod nga aramid na, isto akas jay. Anya manan, ti pagsarsaritaan niya, na sana may ibaos. No siyak Uncle, imayak la nagpariir dito ayan nyo, ta napariir dito sana kas dita balay. Si Kamot Roda, imaylan ni Peter, di mo man sinaanay. Ni, anya ti kayat yung asawan, Uncle? Isu man lati sang-sangwi maun. Akita ka, iti mabalin mo trabahuan. Sana nita agis istorya nga malmalam tiyan aramid diyan. Ni Uncle Matt. No agistorya kami kin ni Peter awan pa'y 30 minutes. Ibagayo manen ngagmalmalam. Nalabos kayo, Matt. Da kami lati sipsiputan yawn. Pagan ano kayo nga'y asiputan? Unay dayta. Makonsensya akmat, no saan ka kasarsarita, bayaw Peter? Saan kamot akagura? Ni Uncle ti kagura. Ngam nagalas to ti panagsarsarita na. Sana dayta ti pampanunutak ipagroda. Ni Aida akasinsin mo ti linaon ti isip kan puso. Saan to matamapmapnak namin? Nagabrod pailaan. Mas daawak mat At daan kay lang arudon. Napanpayla nagbirok itad ado akwarta. Talaga adyak kaya tinaramid na apanagabrod. Tadyak matpulos binisin kan binaybayan. Pasensya amon bayaw. Adda talaga dagiti kakasta tao. No napadas dan ti makatawan, wenno 2 tawen, ganasen dan ti umawat iti dolyar. Agbalindan arupat kwarta. Agawid dalabasit. Nga madamdama, mapandamanen, nga oray matmatay ti iliw ti pamilyada. Okay laeng kadagiti na panglaw, nga oray ag 5 tawendan iti abroad, wano 10 pay kidi atawan. Ngam nukas kada kayo nga daan mo tenaka, aglaplapusanan kay lang arodon, mapanpaylaan. Ay, sabali daytan. Imbagpay ka ta, maamiris mo rayta. Kasta kumamat ti panagpampanunot ti kasinsin mo. Lumlumda angak iti kaawan na.
Nagasat ni kasinsin ay daken ka. Ngamen, sika anang asawa ken kwa na ket ipatpateg mo unay. Man-mano ti kasta nga asawa, mabilbilang. Agpadada kini nuling asawa, napan ija abroad, ngamdanda ni awammet ipawit na. Tagsugsugal met ijay, kenjak amupay no nyapay tar aramiden na ijay ti jaske. Ha? Unay daytan kaka. Apay si Karuda. Di kaila maumumang agtungtungtang kanipitan. Kas kaila agnobyaw. Adday ta ka manen, angkel. Agsao kayo manen iti saan anasayaat. Apay umapal kayo, iti kina-close me ti tunggal maysa. Wala kayo katiap apala kaon. Anda ka iti puder may laglagi pom dayta. Sang kay bagam ladayta? Awan mo ter aramidon mi adakas. Para makita. Na, ipulong kayong tuman kinamti. Agi pulong ka lang. Apay di mo kaya ti makuriher. Day tabagbagiyo ti kurihirin nyo. Saan ati sa bali at tao. Unay daytan kaka. Awan mo't ngagpay suter aramidon yaw. Apay ayata masikuran launay da dya tao. Mas daawak nga rod anti. Nangikabil pa yan iti CCTV ito nagkenwar tapno makasiimlaeng. Langgong betalaklakayan. Anya nga ta ti CCTV yan na ah. Ay kaya bagbagi na ah. Tasigod mo't nga daramid na. Mas daawak anti. Umapal nga takada kami akin ni Peter. Wano agimon. Ngam na agimon. Anya aga pungay. Mas daawak ah. Agar aramid lay ti pagatapak. Talaga ang makapaatap anti. Kursunada na kansamat. Agpadatay ti atap anti. Langgaw nga laklakayan. Unay daytan kaka. Anti, umayak man makisiar ta nagbayagbat ni Melvin EGCR. Sumaranunto pala ni ading kaw. Isa dituyak man langan. Sige, sumrek kalatan. Wan man nga rod antay. Hindi kag babain ah. Takasla anak da kamutan. Tati asawam kat kaanakan me. Nay, adamat tao antay. Ni rodat at dita, malmalpas daytan. Urayong biitan. Wan antay. Mabayag ka pa'y aya dita, roda. Rumara ko nanti, nalpasa kon. Rumarmut gaya mon, sumublat kanton. Wan antay. Ada si Arda. Dito'y pa'y nga umay kundi si Ar. Husto pa'y ladya atap ko masong. Pagatapamot ka di ida. Nakadkadlaw kami na niya. Tarupam. Never ang nagatapak ida. Sika ti managatap. Anyat ga po na ngay apagatapak ida. Nagsaya at daat at tao. Awan ti record da akas iti record mo. Nga oray la namin dua nagaramid ka iti basol iday langgong. Hindi mo't adagitay. Dak malagtagtagaray. Di kag tagtagaray. Di kagat atap. Di kag siem. Nawatam. Unay daytan kaka. Anti, adaman ng CCTV ngayong kabil ni Uncle. Ayan na. Ijay ayan ti CR ante. Ijay ayan ti ridaw. Ay langgong alaklakayan. Talaga nga aramidon na ti amen apanag-siem. Makapasurong na laklakayan. Sungbatag. Nukas jay prang-prangkaan na ka. Iti kasta, sana marwam. Imbisa sungbatak ante, pumanawak langan. Kayat mo kit din ti mapanagab-abang. Naglawa mo na ito unit. Ngayon pausarmikan ka. Kakaisuna alibrimat. Nauma akong kinangkal masong. Punwan na mo ti CCTV to'y balayo. Anya launay ay ti sisiman na. Bayam taaguma nagikabil iti CCTV. Di na pala ikanje muging na ti salbag. Unay daytan kaka. Ay namasong agkaywaramot ti CCTV dito'y balay. Ada CCTV di tarwar.
Aday ti uneg, aday ti sikigan ti balay, aday ti ruangan ti banyaw. Ikampayan tamuging mo ti CCTV. Tapno amen apapanam asuli to'y balay, kat adamasin mo, salbag ka. Apay ay, pakibiyangan nak. Aguyong ka nga minan. Apalam ki, day nagtungtong dagiti dua. Wanaw, agimon ka, takursunadam ni Roda. Ay, saan man na tila ibagbagam? Tamangan nung maarabis ka. Ay, kasta, Tinapis na batay. Bareng makutog ti CCTV di ta utek mo, salbag ka. Apay nga awan tay may sa abadog. Ang mga nunay laok dito ay ang tilupot ni Masong. Kitakman dito aparador. Nanene apay da ito wire nga agturong dito aparador. Lukatakman lang ito aparador. Anya da ito nagtimbukula na tinag. Pidutok man ta kita at. CCTV manan. Naglukon da ito ataaw. Pati aparador ada CCTV na. Ayunay da itad kaka. Dadaal san taulong Masong. Apay manan. Pati aparador ada CCTV na. Aguuyong ka na talaga. Apay, pagtatakawon na. Tay kampayan ni ti CCTV ti unog ti aparador. Ada milyon mo di taya. Ilikak iti CCTV. Tapno maaman no asino tagal alay ti t-shirt kan puruntong kao. Ay langgong ka mo ta talaga. Nangalaak ide iti t-shirt kan puruntong mo. Tawan balon di ka anakak. Saan damot anak kaawid adagos. Tapirmi ide apig sa titudo. Iso nga di kakun ati pagsukatan na. Dahil laki din ti paida mo. Sika, imot a tao. Nga oray like kam ti CCTV. Ipakadamot ano agala ka? Ay namasong aya. Naira na nga awan ka ide. Binki di asuli to'y balay akat. Kami ti CCTV. Pagbalinamon nga arkos dagiti CCTV. Just ke. Awanan ni Roda. Pimanawad. Si Kantaon, ti mangkasakasaokin ni Peter. Tamangan no siya kat pagatapan naktumo langgaw. Matapay ki din di tao. Nakasingsingpat. Agkaraitod kadatay ti urayan niya dita. Ita awan ganas nan, gapu dita ugalem. Pati di da duma kakaanak ngagpapasyar dito awanan. Sandan nga umay, tawan mo ni Roda agayim da. Ije boarding house ni Roda ti papanandan. Simaya atan na nakaragragsak ken nakaparparabor da. Dinadaal mo da ita. Managatap ka ngaming kat. Saan la ada Roda ken Peter gayam tinagat ataapam. Nagadupay. Di kala nagbainan. Ita aglisi da aminen ken katakas tata ugalem. Awanan, timayat nga masidot. Dahil tamot lang tisang kay bala. Hamot lang sang kay balikason. Kurang man tong pisang. Ito galim, silpo diya eh. Ay hanggayam. After ha. Sige. Jibuilo, kamtihana. Kamo lang ha. Kasla ka mang loko. Tipay muging ko. Tinapis mo. Nagsaliit. Langgong ka talaga. Awanan, timayat nga masidukan ka. Lala. Di mo disulat sa... Ka lang ha. Bitinam ka di amin apas at tabagimon iti CCTV. Punwamon. Punwam da tabagbagim iti CCTV. Just kika. Awan laka no da nakitam pagatapam. Uray nakasingsingpot a tao. Pagbali na madakas. Dinto ta. Sikat ti dakas ti panagpampanuno na. Sikat ti dakas ti ugali na. Uday tan kaka. Saan ka? Saan? Narigat mo, ti managatap launay, tatamasong. Ala, agbalbaliw kan. Ket agkidaw kay ti dispensar karagiti nagat atapam. Tas ang lagayam, ada Peter kan Roda.
adu na pa'y. Unay daytan kaka. Naisang sangayan ti balayo, tan napuno iti CCTV. Di tayong kagayam, tinagibusan ti pakasaritaan, paulwan. Agkaywara a CCTV. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itinkay panang tarabay.